Dakle, ovako, prvi deo ovog mog trećeg dela škole za gitaru se sastoji od objašnjenja 5 pozicija na gitari i ne pripada mom predlogu za vaš svakodnevni rad, nego samo informativno. Radit ćemo sada skale na gitari. Idemo sa C-dur skalom. Na 5. žici 3. prag stavimo 2. prst. Šesta žica 8. prag 4. prst. Šesta žica 8. prag 2. prst. Četvrta žica 10. prag 2. prst. Peta žica 15. prag 4. prst. Sada objašnjavamo posao za svaki dan. Na 6. žici na 8. pragu stavimo 2. prst i sviramo na toj takozvanoj poziciji broj 7 sve što pripada C-dur skali. Na 4. žici na 10. pragu stavimo 2. prst i na takozvanoj poziciji broj 9 sviramo sve što pripada C-dur skali. Na 5. žici na 15. pragu postavimo 4. prst i na takozvanoj poziciji broj 12 sviramo sve što pripada C-dur skali. Na 5. žici 3. prag postavimo 2. prst i na takozvanoj poziciji broj 2 sviramo sve što pripada C-dur skali. Na 6. žici na 8. pragu postavimo 4. prst i na takozvanoj poziciji broj 5, koja posle izađe i u poziciju broj 4, sviramo sve što pripada C-dur skali. Tako vi vidite da postoji samo 5 vizuelnih blokova. Ja kao blok broj 1 koristim ono što mi se nalazi na poziciji broj 7, a sve tonove po kojima ćete se ravnati ću zaokružiti crvenim krugom. I tako vi možete šetati po vratu koristeći blokove i menjajući tonalitete. Ajmo sad u šetnju sa slikom broj 1. Slika prva, pozicija 7, C-dur. Slika prva, pozicija 4, A-dur. Slika prva, pozicija 9, D-dur.
Slika prva, pozicija broj 2, G-dur. Slika prva, pozicija broj 6, B-dur. Neko kaže H-dur. Slika prva, pozicija broj 11, E-dur. Slika prva, pozicija broj 10, S-dur. Slika prva, pozicija broj 3, As-dur. I to je to.